Assalamu alaikum ардактуу Ош Кобар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, жалпыңыздарга биз Ноокат жылкы базарынан салам айтабыз. Бүгүн 2022-жылдын 20-марты болуп калды. Бүгүнкү баалар кандай? Ош Кобар YouTube каналы менен чогуу көрө аласыздар. Ушудан баа болуп жаткан экиге чыкмадан баштадык. 360 миң берип атты эле. Азыр 200 миң сомго чыгып кетти мына. Kursan silmez yeri olsun. 210 миң сом баа болуп турат мына. Эки жүз жыйырма миң сомго чыкты. Vermegenim emas, men qarasang, huquqiga qadr yetib olsin. 1000 so'm qo'yib ber, 2000 so'm qo'yib ber deb ham rozi qilsa. Beriler 80 mingga tarif qo'ydi. Berarmi? O'z dilim 200 Dagы 5 миң koştu, 225 ming. Oldumi? Ber endi. Rozimisan? Bering. Voy sen Murat bergi bana. 230 ming so'm. Bo'ldi, bo'lsa ber, bo'lmasa ber. Berasanmi? Yuradan chiqarib bersang ber, bermasang ber. Ha! Ha! Ya! Bo'ldimi berasan? 230 mingga chiqdim degan. Pişiyor bir yana bir. Patiler o adam da pati. Olmaydı mı? Bir tane öyle. Ne para? Razı mısın? Bir şoku. Yok koy sen Murat böyle. Koy bir abi kim olur sen? 20 ben boldu barakan etdi. Ko'rsam mısın? 35 ga ber ey. Yaxshi pul oldu. Murat to'g'ri gap. O, ne? 240 yeraman bo'lsa. Berendi. Olmasa 5 bir gün. Shuncha to'g'rigan mol qolgan. Bering bakayım, bering. Ber. Bering aka. Ber. Tezda qayt. Aytlaringizdan 10 ming so'm qo'ying. Yo'q. To'xta. Bering. 10 ming so'm qo'yib bering aka. 10 ming so'm geldi. Bu beri o. Endi 50 ga bermay qo'ying. Sizga berib o'taman. Bardek. 245 kemden satıldı. Birinci. Birinci satılıp ketdi şu. Kununga 152 ming so'm uchurda baho berip turishadi. $155 ming so'm baho olib turadi ekan shu Arlov. Yok bunu sat o da sırada şurada. Bolgunu vereceğim mi? Bu aldı mı? Orada kendi vereyim 500. 155 ming so'm ушул baho olib turadi ekan. Qancha ekan yashi? 6 yashar. 152 ming so'm bo'lib atdi, satılib ketdi. 152. Ya bunun yaşı qanchada? Ha. Yaşı. 4 yaş. Boğazı-chi boğazı? Ha, boğa oldu o. 4 yaş ekan. Şurada narkotikte boğa oldu turadi.
140 000 so'muna baho bo'lib turadigan ушул аттаган. Bunu ko'rsatib ketsek, ошондо 4 жаш болду азыр. 4 чыкма. Номерин табабыз. 4 чыкма экен. Багасы 200 000 бе? 200 000 сом кеми болот экен. Мындай данча каралаш окшойт, жаллары дагы эме болуп турат. Өз минилип эме болгон абыл. Номер канча менен кызыккандар болсо? 0502 менен 666 666 445. 445 номер менен байланышсаңыздар болот. Данчак аргын экен. Мында 300 000 dedi bağısını. Üçkö çıkma dediniz bunu. Üçkö çıkma dediniz bice. 1977 qaysı kon zavodluk eken ошондо? Bişkek. 77 var zavod. 77 emedege. Pazar bağı berdiği berelek buğa. Nomerdi aytыңчы. Көрүңүздөр 300 000 кем бар экен. Номер канча менен телефон? Satılıp кетет дейт. Жаш канча мунун өзү? 8 yaş. Turdumat кандай экен? Yo, meni ko'rdingmi? Moyunlarını tutkam moyunlarını. Өзү канча дедиңер силер? 150. Бир да аркада ушул болду азыр. Ко? Ушул соода болуп аттыр. Мына жерде соода болуп атат. 120 000 сом. Var baraka, selgek. 130. 30 000 дейт. Oldu, balayam jarildi. 4000 koy berip otam dedi. Var baraka. Канча бүттү Адыл ака? 30. 130'a ketdi bunu. Тартып турдум Мамат. Seniki oldu. 130 000 so'mga mына satıldı. Ba burul qayra baho болуп баштады. Kaç oldu? Kança üstüne berip berdiniz Adıl aka? 38. 38. 138 000 so'mga qayra satıldı burul. Mына ордунда 8 000 сом ушул бурулдан Адыл aka qayra satты. Жаш канча мунун? 8. Жашар. Болду. Же болобу? 8 get. Басычы басы? 180 000 бурунчу бер акам. Не өнөрлөрү бар? Иши, улагы. Үйрү. Үйрү 100 бö? Жооштугу колго. Ден соолугу? Жооппу? Номер канча менен? 0702 менен универсал ат издегендерге 11 01 51 номери менен байланышсаңыздар болот мына туугандар. Көрүңүздөр, жакса байланышыңыздар. Мунун баасы канча эми? 170 кем бар. 5 жашар. Несі бар эми? Иши, улагы. 5-5ке гарантия. 5-5те жүргөн атпы? Тайгазанга токтойт. Аламангачы? Көбүнчө 5-5ке чабылганбы? 5-5ке Нока тараван оюнунда ойногон экен. 5-5ке чабылган ат 170 000 кеми бар деди. Жооштугучу 5 жашар бурчу менен даяр туруп. Көрүңүздөр. Номерди айтып коем. 0556 менен 100098 номери менен ээси менен байланышып алып калсаңыздар болот. Универсал ат экен, 5-5не гарантия берем деди. Канча жаш ат? 8 жаш.
Nesi var? Ulagı, үйрü, işi. Универсал ат. Бағасы қанша бағасы? 200 мың кемі бар. 200 мың кемі бар екен. Универсал ат іздегендерге. Жоғыштығы қандай қолға? Тақаға тұрыштары. Номеріңіз қанша менен? 05 19 номеріменен есіменен байланысаңыздар болады. Бұрыңчын арақашына бастырыңчы. Көріңіздер ат жақса алып қаласыздар туғандарына ке. Бұл ат қанша жаш? 4 болды же 5 болу? Астында сайылы. Басычы? 250. Неге чау улаққа салынған мы? Гарантия улақ іші. Улақ іші гарантия. Номер қанша менен? 0555 менен 888 30-36 номері менен байланысыңыздар болады екендігі. Көріңіздер, жақса есіменен байланышасыздар. Бұл аттың бағасını 120 мың деді. Жашы? 7 жаш. Не, қандай улаққа салынған бы, іштетілген? Улағы, иші, үйрі. Номер қанша менен? Номер қанша менен? 0777 менен 28 56 30 номері менен байланысаңыз болатын екен. Улақ үйірдің аты иші да бар деді. Мына тавролар қаяқтықы бұл? Российский бі? Бұл танкаға жаны бар. Жашы қандай, улақтары қандай мұның? Жаң үйреншік салынбады бі? Мойынды байқаңыздар. Қаншада отасың мұның бағасында мына көкіректерін? 400. Azıрақ кәмі бар бі, же көп бі? Азырақ кәмі бар. Нарақа бұрыншымдай жан башында көрелчі. 400 мың кемі бар екен аттың. Көріңіздер, байқаңыздар. Жаққан адам қайсы менен байлансын? Номер қандай? Бұл танка кенде жаны бар. Қанша менен? 0770 50 15 14. Мына 21 2 деген не бұл? Конзавод қой. Мына тамғалары көрдіңіздер. Жақса байланышасыздар. Базардағы ең чоң аты шул екен ама. Базар бойынша ең чоң аты шул екен а бүгін. Базар қызы бүгін. Ушул батпа болды. 112 мың сом учурда. Жаш қанчалар мұның? 4. 114 мың ушул сатылды. Бұл $2100 болып атыр. Долларға баға алып жатады. Абылаз ака, доллар қолды аба. 2100 ей. $2100 Өзбекстандықтар бағылтат кен. Қанша бітті? 2100-ге бі? Чоң бе, базардағы ең чоң бе. $2100 есептелді, ошқы бар. Долларға есептелдім, долларға сатылды мына кетті. $2100. Бұл бейінің бағасын сұрайлы, бейлерге очерет жетті. Бұл бейіні қаншада отасы тақсыр?
Bağısın 200. Qançan tuğan, jaş qançada? Boz bazır. Kısır. Paroda qanday olup qolat parodası? Qarabayırlı, çoğ beygene, oşqo var. Nomerinizdi aytingchi. 0773 menen 60 29 70 nomeri menen esi menen байланышып шундай чоң бейиз дегендер. 200 миң кем бар dedi. Ya bunun bağısı qança? Pulu? 140 ming 140 ming so'm ekan. Boz bu qısır bu be. Qanchaga keldi bozorda? 75 ke berilmedi. Nomer qancha menen shunday beiz degenler qaysi nomerga chiqadi? 0779 0709 46 00 92 nomeri menen байланышсаңыздар болот экен мынакей ушундай бейиз дегендер. Gele olup ketти. Ya bu be qancha ekan? Qancha ekan be? 130 ekan. Quluni menen, özün qulunu? 130 ming so'm ekan quluni menen. Qulun erkek purg'achi bu? 130 kam bo'ladi. Nomer qancha menen? 700 menen. 0700 qiziqqanlar bo'lsa 45 93 13 nomeri menen esi menen байланышып qulundu beiz degenler. Ya bu baytal mı? Bağısı qancha ekan baytaldın? 80 ming 80 ming so'm kemi var ekan baytaldın. Жазып жатасыздар. Baytal beйлерди да тартып кой деп. Жылкыга киреби, кирбейби бейлер деген жазууларда түшүп атат бизге комментарийлер. Номер qancha menen? Satılıp кетет, а? Мындай сатылып кетчү нерселер экен, ошого буларды көп тартпайбыз. Bu жаш кандай мунун? Жазга 1 жаш. Жазга 1 жаш бе? Мына чыгарылышыбыз аяктап баратат. Эртең менен биринчи базарда бүгүн сатылган 245 миң сомго сатылган кунан чыкма, ошонун шериги экенин ал. Ошону менен чогуу турган. Өзүңүздөр көпчүлүгүңүздөр күбө болдуңуздар. Bunun bağısı qancha bağısı? 150 150 ming so'm kemi var ekan. Bayağı erteң менен жалган айтпасам ошо менен турган 245 миңге сатылганын шериги мына жазга 1ге чыкма экен. Айлык экен эле. Номер qancha менен кызыккандар болсо? Номер 0779 менен 12 84 номери менен байланышып көрөсүздөр. Мына карчыга көкүрөктү көрүңүздөр. Булардын дагы бааларын билип өтөбүз. Булар да кулундар экен. Жашына жете элек. Булар канчадан? 80 миң 60 миң. Кайсынысы 80, кайсынысы 80? Мунусы 80, мунусы 60. Каяктан келген эми жылкылар? Бишкектен. Номер qancha менен? 78 менен. 0778 менен 89 86 19 номери менен ээси менен байланышсаңыздар болот. Мынакей чүйдөн алып келиниптир. Бааларын айттык. Я бу тай qancha экен? 130. 130. Жашычы? 2ге чыкма, кунан чыкма. 2ге чыкма экен. 130 миң кеми бар dedi. Номер qancha менен? 0777 менен 21 37 номери менен ээси менен байланышсаңыздар болот. Жакса байланышып көрөсүздөр. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Биз ошого карап тартып беребиз.